kushi laba ngapfumela ka xikwembu va hlala va xikwembu khale va humile va sirhele hi miri wa vona iBhayibheli ri tlhela leswaku loko va humile va sirhele a nga li xiboko hikuva hi hleketa leswaku a li xiboko a Bhayibheli ri tlhela leswaku va humile va ya nghena Jerusalema na hosi Yesu Kreste iBhayibheli ri tlhela leswaku va voniwa hi vanhu lavo tala. Amen. So lava nga tiva Abrahama va n'wi ka Abrahama hi luya. Amen. So va n'wi tivise ku na Abrahama ku nkarhi lowu a ku nga na mfota vanhu khale a va tsala kahle loko Abrahama wa swi swa ka tshame nyala va nga mbona a va tsala mhaka maparedi luya loko va tsala mhaka maparedi luya hinkwavo se va yi tiva ku imaxi ya Abrahama i tshamise leswi ku va hi xifaniso ta swisisi hi tolovele ku va hi bukela a filmu ya hosi Yesu Kreste mara luya huma ku laya filmu ya hosi Yesu Kreste imaxi leyi nga tolovela ku hi kombiwa yona a loko hosi Yesu Kreste na mutholo ta ta vulavula na wena podete imaxi leyi wa yi tolovela. Amen. So vanhu a va memosana nghohe ya Abrahama i loko hosi Yesu Kreste a vambiwa Abrahama a ya huma masirhele a nghena Jerusalema hi minene se vanhu vo tala va ku luya hi yena Abrahama a va resurresawu ya vanhu lava nga fa mara Bhayibheli ri tlhela leswaku a lava nga fela va nghena mabarakeni kumbe ka umoya lava nga fela ntsena eka hosi Yesu Kreste loko hosi Yesu Kreste a vambiwa a masirha ma pfuleka va ku ntsimba wun'we. So vamakwenu ku na xiperansa xa vanhu lava nga ka hosi Yesu Kreste a vutomi bya munhu leyi a nyama leyi langusaku leyi i komile na verdade iBhayibheli ri tlhela leswaku a munhu a nga ka nga hanyi maxikiseni vito va lembe i na verdade a miri lowu u nga ka u nga hanyi maxikiseni vito va lembe mara tiva leswaku loko ku na miri lowu wa xiviri ku na miri wun'wanyana wa ximoya. Amen. A ni Pawulo a loko yindlu ya mina leyi ya misava yi hohloka ku na yindlu yin'wanyana leyi nga ni yimela a loko munhu a yeciwa a na miri God pushed your family. Hosi Yesu Kreste a ni mi nga khunguvanyiseni lavatsongo hikuva tintsumi ta vona ti hamba ti hlalela ku kwetsima ka mina so hi wena nga tshama ti nga hlalela ku kwetsima ka wena not loko ku na Abrahama wa nyama a xikwembu xi endlile Abrahama wa moya hi Abrahama wa nyama hi loyi a nga faka xichoho mara ku na Abrahama wa moya a nga hosi Yesu Kreste a ka nga faka ka xichoho so loko munhu a yeciwa makwenu a na miri lowu mara ku na miri wa moya. Amen. Swi na Bhayibhelini a swi voni ka mina. Amen. So loko ku na miri wa moya a miri lowu u bolaka u cukumetiwa leya hi lowu. Amen. Mara Bhayibheli ini a loko se va huma va kwentsimi eka masirha va hume hi miri wa vona na verdade i miri wa vona i na nghohe a yi cincanga hikuva nghohe yi cincile Abrahama nga va nga mu tivanga loko hosi Yesu Kreste a pfuka eka vafi a humela ka vadyondzisi va yena vo ti hi yena hosi Yesu Kreste mara a nga li wona a miri wun'we loya wa la misaveni a li miri lowu ko nga honekangiki. Que era o quadro glorioso do Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse nosso corpo, mas também temos os nossos corpos gloriosos. Olha você, Yesu Kreste, na forma da mlungisela, na forma da gatatana. Aloko, anukutindhawa tikona, antavela leswaku ni ana mlungisela a vutshamo kaya etilweni. So mhla swa ku hosi Yesu Kreste a li pedreni wa ku loko a suka la misaveni sa ya tilweni a fika taka ni vita maliku a ku lo hi yo yindlu ya n'wina ka pama tshama ka yona a yi yona vamakwenu loko hosi Yesu Kreste a suka laha a ku na na mlungisela vutshamo etilweni a preparela a miri wa n'wina wa ximoya so vamakwenu a leswi swa kwalekele munhu ku va swi tiva hikuva Bhayibheli leyi i xihundla mara Bhayibheli bya leswaku a xikwembu xi tirevhelerile ka lavatsongo. Amen. Essas coisas foram ocultos para sábios entendidos. Amém. Por isso dá para querer de cor. Logo fica catado quando ah, não se come, pelo que te ele tinha lá. E na verdade que eu te conto ele. Para batata. Aleluia. Amen. A matsupa que anda, a na kuinini, a lhe maneira com a Bíblia vai encher com a conta com a e a minha caixa é o banana. Vamos os bombeiros com uma cara no banana. Só uma com a Bíblia. E vai ter aquela gavana mais coisa. Vai querer a
xikwembu so Bibele byale leswaku loko hosi Yesu Kristo va mbilu a va sila va kwekwentsini ma yo fulela so namuntlha hi na esperance ya ku loko hi etlela ka hosi Yesu Kreste a siku leri mbhala pale chayiwaka hosi Yesu Kreste a ta teka va ka yena ya pfuleni ka vakorinto Coríntios, 1 Coríntios 15:42. Acho que o mundo uma coisa, quando eu vejo essas coisas, vai chegar a dizer. Só eles não falam que vai tirar na esperança. O como eu já era de ele lá. Só vai na esperança porque podíamos o lixo aí lá tá com o cara e ele pulei. Só tô me diga ele calo comer com cada esperança. Alô você eu tenho uma admito bola. Kuna siku lelo ta kwa kusibatana. Sengo sakula kuphela uhluka. Konke lokwalinywa. Amen. Hallelujah. Alo kubantu baleka hosi Yesu Kreste. Namkhava ekheli soma sirene. Makolo ngakarateke alo kulika hosi xikwembu. Amara ndapukare batamento kulika hosi xikwembu. Lava ngafa baleka hosi xikwembu ata kuma are batamento. Ibhayibheli byale leswaku hina hanyaka ingakeka varhangeli. Loko naga xikwembu chaya lava ngafa va ta huma va sirheni. Nana ya hanya ku ta kuleniwa se ya kumana na vona epfukeni so hosi Yesu Kreste a hi teke famba so loko na mukha u fa hi problema va tsuku chaka ku fana siku laleyo amen 42 ku pfuka ka vafi kutani nakona ku fana na mbewu miri lowu lahliwaka miri lowu ulahliwaka urulo hantlaka uonheka upfushiwa urulowu unga honekangiki antigo ya swiso makwenu amir lo lahliwaka anga lo donc namuntlha lahliwa leya ulahliwa mir lo honekaka de panti kristiana nun'we mana Bibele byale leswaku loko se upfuka u li miri loko nga boliki Amen. Anga alwona miro ke ntsho etsula misava. Ashikoma shika dikisi. Podia John's ku veda species. Ufushwa miro loko nga walekangi. Ulahliwa ulo soleka. Upushiwa ulo saseka. Ulahliwa ule uhisi. Ulahliwa ule uhela kuntamu. Upushiwa utele imatimba ashikwema shika dikisi so mama kwe ina promesa amir lo ulashwa na munhu tsameke moko mara Bibele byale leswaku eleka xikwembu aba afambi va xikwembu tsameke mavoko hibalo mir lo u bola ku lahliwa aloko pfushiwa uli mir lo ko nga bole loko namuntlha al mir lo u wa ka xidyoho u tsandza ku hanya ri tlula xikwembu aloko pfushiwa se u na matimba mana ntsena kapanta va etlelaka eka hosi Yesu Kreste sa amir lo pfuka ku ri na matimba ewi sa u corpo xiteu fana amen amatimba maleka miri wa ka hina wa ximoya a lexi tisaka ri tlula xikwembu eka wena u nga tshuka ku tipleve leti i mhaka ku xumala ri twisisa van'wani va nga twisisi u te u kona ku te u fana a ntsumi ya wena ya ka xikwembu ya kuma levhela sawa i fika ku phemani ke leswi va vula swo karhi hayi wena ya ku tlula tamento ku mina no yingisa u tlula vanhu vankwavo nada a tintsumi ta vanhu lavatsongo laha ti hamba ti hlalelaka kwentsi va ka vena so amiri wa wena wa ntsumi hi lowu yingisaka ri tlula xikwembu u fika u bela swo leswi evertani vana lava kalanga tswana va xikwembu a ku na ntsumi leta yako ya yingisa levhela sawa hi mhaka yaleyo bodo u xumayela siku lin'wana va lengwanyana a va na miri lowu nga boliki amen so namuntlha ta lahliwa na mativu u tsanile u nga ri na ntamu mara Bibele byale leswaku a loko ntsumi i chayananga hinkwenu hi sangula ku ve hi wun'we hi ta va hi ri na miri lowu nga na matimba so a miri lowu a nga na wolowo u na mavabyi a ni yali makwenu u ta khongela masiku hinkwawo mavabyi ma ta nghena
amirlo engana wona lo utalahliwa aliyani makwaro utalahliwa amirlo engana wona lo asikulunganyana utayekela madlanga njo mara kuna amir lo pempele tsemisa kwa wakulahliwa lo nabotla utapfuka lo ngwanyana bana mathini amen so ungaheleli esperança makwenu hina xitshembiso tomi lebyi nga heriki ala u se pfuxiwa hi na korpo glorioso a ya hi ku avanyisiweni hinkwaku na vanhu va la kuma korpo glorioso loko va ya ku lava avanyisiweni hi korpo glorioso makwenu hi hambani na thyaka ya misava leyi a loko hi ta tlhelevo eka mfumo wa misava leyi hi ta va na korpo glorioso onde na va fela maxikolopisano onde na va fela maxirwavo porque u tava ku na korpo glorioso hi kona ntsena emisaveni so namuntlha u lahliwa miri lowu bolaka a mundzuku pfuka murhi wa ku nga boleki a mundzuku lahliwa miri lowu u nga na matimba mara loko u tlhela u pfuka u na matimba loko hosi yesu kreste a mi tlhelo xihambanweni a helela ntamu maka na hosi yesu kreste a ni tatana u ni tshikela yeni a ni tama u nga ni kona mara loko hosi yesu kreste a pfuka a ku nga na pareti li nga ta mi pfalela nchumu hosi yesu kreste a swi kona ku va nghenela va pfuka vule ku yesu hi yena hosi yesu kreste mara a nga ha ngheneni hi nyangwa i moka munhu tiyo korpo glorioso amen so alipfumela yini alila amen ya yimbelela hina ku tsala ya yimbelela hina mavabyi ya ximayela hi nga dyanga nchumu ya fomateleni hi pfumala ni mali ya xava i miri lowu tsanaka mara ku na miri lowu nga hi nyimela ku nga tsaniki kwakwenu mara ntsena eka lava pfumelaka ka hosi yesu kreste hi lava nga na xitshembiso hikuva paulo ali vamakwenu nga tshiki mi khunguvanyeka mi fanele va mi tiva ntiyiso hi lava nga tietlelela eka kreste lava nga tietlela eka kreste a siku mbalambala i chayaka va fanele ku va va huma masirheni so namuntlha va gofa hi problema namuntlha etlela ndava hi problema loko no za no fana ka kreste eka mina swi tshamisekile na ku sala vana va xikwembu makwenu boti ya va fendlela leke nga tsakikangiki u kona n'wana wa xikwembu mara wa xaniseka a le ka minchumu hikwale na vertani wa xaniseka hi mhaka namuntlha a le ka miri lowu bolaka namuntlha mavabyi ma hi xanisa hi mhaka mona hi le ka miri lowu bolaka mara hi na promesa ya miri lowu nga na tamu so lexi xi lavekaka ka hina a hi tshameni ka hosi yesu kreste a hi tshambeni ka hosi yesu kreste ali paulo loko miri lowu u bola ku lahliwa u pfuxiwa miri lowu ku nga boliki i xitshembiso xa vula lexo a dyondze a dyondzeni quarenta-quatro é para dar para o mismo só ela como é que congregue escolhe chegar da igreja 44 u lahliwa u ri miri wa ntumbuluko u pfuxiwa u ri miri wa moya a hi twiseni ku na miri wa ntumbuluko kambe wa moya na wona u kona nakomba ku ri xa dyondza xilungu 44 semeia-se corpo animal ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, não há. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Amém. Antigo estudo alô, kuna miri lowu wa nyama, kuna miri wa moya. Amen. Onde munhu ali joy, ana miri da wa moya. Kasi leswi ku tiheleni xi. A miri lowu ta bolela mara ku na miri wa moya lowu ya ku tiheleni loko munhu a nga yingisanga rito ra xikwembu si ya korpo animal a korpo kambe espiritual so vanhu o tiheleke ku ta famba njhani a munhu a fanele ku va tiheleni porque a na miri mbirhi ku na miri lowu nga ntsena vamakwenu ku na munhu a nga ntsena a nga alma a hambanile na miri lowu lava nga dyondza va swi tiva kahle a loko va cuka endzeni ka mbilu ikulu ngopfu hinkwako i na ngati mara ku na ndhawu ya yitsanana na ya ku ndhawu leyi ku na ngati so lava nga dyondza vadokodela
mara ndhawu leyi ya yini hi laha alima na munhu hi tshama kona a pessoa espiritual está dentro de ti ele vai lá o chumela traz coelho anga do adisua com tu le chumela mulher ali tu le chumela com coelho ali para de takulu que samir lo ainda lo le kulu que samir lo moya só não que tá querendo aí tem mir lo e tem mir lo moya makala na esperança shaina ashlega karnle pode ni fan pumala ni ndla ku etlela loko munhu wa nga ndzeni a tshamisekile mina ku tshama etilweni haleluya hi lexi fanele ku ve xi tiva na mutlhantlhi nchumu a hi problema miri lowu tsanile mara loko se ni pfuka ni ta va na miri loko nga tsanile mhaka leyi makreste ma rhurhumeli mhaka rifu ma tiva swa ku a loko ku nyima rifu u sungula vutomi lebya kahle hikuva vutomi la misava leyi hambi na mutlhami wo danxura nda tshika na dla rhambu leyi sungula ku va leyi vavisa mara ni yo xava nyama tsakisaka mara rhambu leyi ni vavisile na mutlha ni xavela movha se ni famba ni fika ni tigumula na ni ka vutomi la misava leyi mara ni le ku tsakeni lokukulu hi mhaka ku vutomi bya misava leyi a ni na ntsako na wun'we a ntsako u le ka munhu wa ximoya so munhu wa ximoya makwerhu a kona hi loyi a ta hanyaka a vutomi lebyi nga heriki amen se hina hi hanyaku ke loko nkarhi lowu fika hi ta wu kuma njhani miri wa ximoya sikwente yin'we versiku sikwente yin'we a yi nge se bola ya ha fambe milenge loko siku leyo fika namuntlha hi ta tlhe ku amukela wa miri wa ximoya amen sikwente yin'we yingisa ni mi byela a xihundla swi vula ku xihundla a xi kasisini a yi nga fi hinkwerhu kambe hinkwerhu hi ta hundzuriwa a swi twiseni não moraremos todos mas todos seremos transformados então hi ta kuma transformação caminho longa ka wona ku va hi ta kota ku ve nghena eka miri wa ximoya a ya ha fambi milenge yoni amen é complicado pode ver i xihundla makwerhu sempre segredo não é segredo ya ka nsati wa mina amen é segredo para a noiva do Senhor Jesus Cristo não para a igreja de Patrícia não para a igreja de cruzamento mas para a noiva do Senhor Jesus Cristo, que não morreremos todos, mas todos seremos transformados. Então todos vamos receber um corpo glorioso. Porque quando o mundo anda trabalhando com as coisas, não vai receber uma transformação. Só olha que a minha logo jalo, não camara para lá. Agora eu acho que eu vou falar com a terra. Aí eu quero transformação. Aleluia. Só transformação, não está querendo que ele mais suba igual, não? A transformação é uma correga até um minuto. Amém? Amém. Se uma coisa de lua, irmão, se não vai beleza. Amém. Ai, José. Escolha dois. Encarinhana. Wagu tsopeta katihlo. Eku beni kamala mala makumu. Mala mala tatwala. Kutani vafi, vata pushiwa. Bamba yiswala. Na makumu ni kuonaka kutani hina itahundzuriwa so alexandre lava ku exitwa laha hi le bibele ngo num piscar de olhos seremos transformados so loko dyondzile ku vona wa chela u tsutsuma kahle podi u sungula ku voliveka swa ku a tihlo ri tsopeta li teka nkarhi wungani amen loko munhu a tsopeta teka nkarhi wungani não segundo leva. A menos que um segundo seremos transformados. Amém. Para o arrebatamento. Lava ngafa, bata uma é macirei. Não piscar do olho. E daí a anhaca itachinchiriwa. Xinwe na bona itachakuleliwa. Só você chakuleliwa. Aí aquele cara tu escolhe. E não para cumprimento. E aí Yohane 3:6 lava pfumela ka xikwembu va nga ka va nga lovi kambe va ta va na vutomi byi nga heleli hi laha ni sungula ku vhinga eterna loko se amukeli corpo glorioso
ka mirlo ya ta vabya